来乡亲啊，继续来看 F 这组的小组比赛，又搁来爆冷门，也就是搁是一场让人意料之外的比赛。这个世界排名第2强的欧洲红魔鬼比利时，和摩洛哥以2-0拍败了。这世界各地摩洛哥的球迷是痛甲抓着国旗噗噗跳。 比赛一个煞果，就伫咧比赛外场的球迷拢真欢喜。不管敢是赛边的人，大家拢揽做伙，因为摩洛哥拍败世界排名第2的比利时。في الحقيقة فرحة ما توصفش فرحة جنونية في حيث الفريق الوطني المغربي حقق انتصار مهم انتصار تاريخي على فريق اللي يحتل المرتبة الثالثة في كأس العالم الأخير وفريق اللي 4 سنوات وهو تحتل الصف الأول في التصنيف العالمي. 面对真强的对手，摩洛哥嘛是正赢一场比赛，莫怪摩洛哥的球迷气幕这么强，大家的国旗同齐唱歌跳舞庆祝。 I'm here to celebrate with the Moroccan team because today we went against Belgium 2-0. So for us, like it's a big story, you know. We went against like the greatest team in the world, you know. 这场嘛是摩洛哥自1998年以3-0拍败苏格兰了后，24年来头一场世界脚球比赛赢，互期待真开马将，心肝头拢真痛。消息传单的故乡，民众拢欢喜家，将来到街路庆祝。 وهذه المناسبة هذه فرحة المغاربة الحمد لله جميع كان خاصنا شي حاجة اللي تخلينا نتفوجوا ونصولاجاو وكرة القدم هي الكفيلة باش تفرح الشعب المغربي قلبا وقالبا. 摩洛哥今麦累积4分积分，跳起本届世界脚球 F 组第1，所以来面对加拿大，敢卖当他做好成绩，球迷拢真期待。